Nongeye kubasuhuza cyane ari nako nongera kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Rwanda Online, ikaze cyane ku muyoboro mugari wa Rwanda Online nanone. So rero uyu munsi nibwo mu kanya gashize nari nkugejejeho inkuru isobanura uruhande rw'ibyo Irene Murindahabi ubwe ku giti cye n'ubundi yemezaga, aho rwose yemezaga neza yuko amakuru y'ubukwe bw'umukobwa ari we Vestine ko yasezeranye ko rwose amakuru ari igihe gikomeye cyane, dore ko ari n'amakuru yari yatangajwe bwa mbere n'ikinyamakuru Igihe. Bahise bibaza n'ubundi ikiri kujya mbere kubakora inkuru zo ku kinyamakuru Igihe. Ubu ngubu rero tuje n'ubundi kunyomoza ayo makuru twari twabanje gutangaza ku munota wa mbere, aho magingo ya ngaya amakuru yandi atugeraho yemeza neza yuko rwose uyu mukobwa ari we Ishimwe Vestine yamaze kuba yasezerana imbere y'amategeko n'umugabo we ari we Idrisi Odiriyago, aho Ishimwe rwose Vestine yakoze ubukwe igitaraganya kubwo kuba yari afite inda. Ibi ngibi rero ni nabyo byatumye benshi bibaza kuri iyi nkuru, aho benshi bibazaga ese koko iyi nkuru niyo kuri. So rero reka nkubwire byinshi kuri iyi nkuru, aho hari n'icyemezo cy'uko Vestine yasezeranye imbere y'amategeko n'umugabo ari we Idrisi Odiriyago, nyuma y'impaka zikomeye cyane zari zimaze akanya ziwihwiswa ku mbuga nkoranyambaga, dore ko mu murenge basezeranyemo hari harimo abantu bake cyane, abandi bari basohowe kubwo kuba bari bifuje yuko nta foto igomba kujya hanze ibagaragaza bari mu murenge, ariko ku bw'amahirwe haje kuba hari umuntu ufata amafoto mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, ifoto iba ishyizwe hanze gutyo. So rero reka twerekeze kuri iyi nkuru mu buryo rwose burambuye kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri iyi nkuru mu buryo rwose burambuye gatanu kuri kagenzi kako. N'ubundi kuri uyu wa 15 Mutarama 2025 Ishimwe Vestine uririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas mu itsinda Vestine and Dorcas yasezeranye imbere y'amategeko. Yasezeranye rero n'umukunzi we Odiriyago Idrissa wavutse 89 wo mu gihugu cya Burkina Faso mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu mujyi wa Kigali. So rero bagombaga gusezerana ku itariki 14 Mutarama 2025, ariko barahindura bamaze kumenya ko rwose itangazamakuru ryabimenye. Umugabo rero amakuru ahari nanone nuko azasubira iwabo kuri uyu wa 20 Mutarama 2025, bakaba rero basezeranye ivangamutungo rusange. So rero icyemezo cyo kuba warashingiwe Vestine na Dorcas bahawe ni icyo ngicyo rwose nk'uko ubibona ku mafoto, ni icyo ngicyo. Iki nicyo cyemezo cyo kuba warashingiwe Vestine, nicyo cyemezo yahawe. Ni icyemezo n'ubundi kigaragaza amazina y'umugore, amazina y'umugore n'ubundi ni Vestine Ishimwe, indangamuntu niyo ngiyo, yavutse mu mwaka wa 2003, aho yavukiye n'ubundi aho yavukiye ni Mukamuhoza, ni ahazwi nko ku Kamuhoza n'ubundi mu Rwanda mu karere ka Musanze. Yavutse rero tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2003. Ise rero ni Nizeyimana Mazimaka, nyina akaba Uzamukunda Elizabeth. So rero umugabo n'ubundi ni Odiriyago Idrissa, pasiporo niyo ngiyo muri make, we ni umunyamahanga, niyo mpamvu bashyizeho ngo pasiporo. Aho yavukiye ni Burkina Faso, itariki yavukiyeho ni 21 z'ukwa 4 mu 1989. Ise ni Odiriyago Laga, nyina ni Sawadogo Pakiyeta. So rero uyu Vestine Dorcas, Vestine sore Ishimwe, amakuru yemezaga neza yuko yashingiwe, ayo makuru n'ay'ukuri, naho Irene wabanje gutangaza yuko iyo nkuru ari igihuha gikomeye cyane. Ibyo ngibyo rwose byo mu byibagirwe. Igihari nuko Vestine yashingiwe aho yarongowe n'uyu munyamahanga ari we Idrissa Odiriyago. So rero mu yandi makuru ahari, ariko mbere na mbere uko nguko niko mu murenge byari byifashe, hari harimo abantu bake bo mu muryango n'ubundi wa Vestine na Dorcas. Dore nawe nguwo hariya yambaye agakanzu k'umutuku ndetse n'ikoti ry'umukara. Uko nguko rero niko byari byifashe mu murenge. So rero mu yandi makuru ukomeza wowe ube
tayari kugira ngo dukomeze tubane no mu zindi nkuru ziri update akantu ku kandi rwose turakomeza tukumenyeshe uko bwije nuko bukeye. So rero umva inkuru yose uko byose byagenze, uko Idrissa Odiriago yahuye na Vestine ndetse n'ibindi bitandukanye biri buze kugufasha gusobanukirwa byinshi kurushaho kuri iyi nkuru. Umva rero ko bahuye ndetse n'uburyo ki bahujwe n'umugabo ureberera inyungu za Vestine ari we M Irene cyangwa se manager we ngayo nguko. Ariko uyu munsi ndagira ngo tuze tuvuge byinshi cyangwa se tukubwire byinshi utigeze umenya kuri iyi nkuru itangaje cyane yuko Vestine urimbana na Dorcas yashingiwe n'umusore wo muri Burkina Faso. Ese ubundi wigeze wibaza uko Vestine uririmbana na Dorcas yahuye n'uyu mugabo ari we Idrissa Odiriago? Ubundi bahuye gute, bamenyanye gute, n'ibindi byinshi bitandukanye ku nkuru yabo? Ndagira ngo uyu munsi ari byo nzahangaha tubihere muzi n'imuzingo. Rero uwashyingiranywe na Vestine nk'uko ubibona ku mafoto ni umugabo bisa nkaho akuze rwose, ni umugabo uruta kure cyane Vestine uririmbana na Dorcas, cyane ko Vestine afite imyaka 21 y'amavuko naho Dorcas murumuna we akaba afite imyaka 19 gusa. Birumvikana ko rwose Vestine yaracuzuza imyaka y'ubukure cyangwa se mwemerera gushyingirwa imbere y'amategeko, nibwo byari bigicamo rero ahise ashyingiranywa n'uyu musore. So rero uyu mugabo afite imyaka 42 y'amavuko. Byumvikana yuko Vestine ataravuka cyangwa se akivuka uyu mugabo yari afite imyaka 21 y'amavuko. Birumvikana yuko ari umugabo mu by'ukuri umubyaye. Gusa ariko reka uyu munsi dore muzine muzengo ku makuru akomeye cyane agaruka kuri uyu mugabo. Ubundi uyu mugabo ni muntu ki, yabashije gute kumvisha Vestine ko ari we rukundo rw'ubuzima bwe? Ubundi bahuriye he n'ibindi bitandukanye kuri inkuru ndagira ngo tubehere muzi ni muzingo. Gwibutse yuko rero kubana natwe muziri nkuru zitandukanye byoroshye kuko nuko handitse subscribe. Ibyo ngibyo nibyo bizagufasha komeza ko natwe no muzindi nkuru zitandukanye zivugirwa mu Rwanda, muri Afrika no hanze ya Afrika. Kanze rwose ubundi nkubwire byinshi kuri iyi nkuru y'uyu muherwe ari we Idrissa Odiriago ukomoka muri Burkina Faso. Ni umugabo wakoze mu bigo bitandukanye cyane ko ari n'umwe mu bagabo bahabwa amasoko yo ku rwego rwo hejuru yo kubaka inyubako zikomeye muri Burkina Faso ndetse no mu bihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo. Ni umugabo mu magingo ngaya ufite ikigo cyangwa se umuryango mu magambo ahinnye bakunze kwita IPA, gusa ariko mu magambo arambuye ni Innovations for Poverty Action. Ni umuryango muri make uharanira inyungu z'abakene n'ibindi bitandukanye. N'umuryango muri make ufasha abatishoboye. Uyu mugabo rero uyu muryango niwo ayoboye. So rero ikaze cyane kanze ubundi nkubwire ubwino kuri iyi nkuru benshi bari kukubeshaho. Ese nawe ujya utekereza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo guhangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere ku ngo z'abaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho nta cyabaye. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame, namwe mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kuba baswe n'ibiyobyabwenge bifuza kubireka, muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa, ubuzima bwanyu bukongera kugenda neza. Si ibyo gusa, kuko muganga gakondo avura amarozi y'ubwoko bwose, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ibyo byose akabivura yifashishije ibimera. Ku ndwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, twabazaniye umuti ubafasha gutandukana n'izi ndwara. Kuba ari imahanga namwe nta mpamvu yo kwibaza uko imiti iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti aho waba uri hose. Ku bindi bisobanuro vugana na muganga gakondo cyangwa se umwandikire kuri nimero ya telefone ikurikira 0782 Erega hamagara nicyo gishoro ufite gikomeye di, ita ku magara yawe hatuteyatakaza. Mbere na mbere mu by'ukuri nanjye nyumva amakuru y'uko Vestine uririmbana na Dorcas yashingiranywe n'umugabo wo muri Burkina Faso, nibajije ikibazo kigira kiti ese uriya mukobwa ashingiwe gute? Ubundi imyaka arayujuje. Ngiye gukarikira
nsanga koko uyu mukobwa ari we Vestine, imyaka 21 yamaze kuyigiramo, kuko yemerewe gushyingirwa cyangwa se yemerewe gushakwa. Gusa ariko ibibazo byo byari bikiri byinshi, dore ko n'imbuga zabimfashije kubyibaza, nikozaga hirya hino nkasanga bamwe bari kwibaza bati ese koko Vestine uyu mugabo mu by'ukuri bahuriye, ese ni Irene waba warabikoze, n'ibindi byinshi bitandukanye nagiye mbyibaza. Gusa ariko mu kugenda nibaza byinshi byamfashije gushaka amakuru yimitse ndetse arambuye ku mugabo wahawe umugeni, cyane ko uyu mugabo yitwa Idrissa Odiliago, no kumenya izina rye byabanje kungora, ariko nahise rwose mbibasha. Uyu mugabo rero magingo aya ngaya ari gukora mu kigo cyitwa IPA, mu magambo arambuye ni Innovations for Poverty Action. Ni ikigo uyu mugabo akozemo igihe kitari gitoya, ni ikigo uyu mugabo akoramo imirimo ikomeye cyane cyane ko ari ikigo giharanira inyungu z'abatishoboye. So rero uyu mugabo ni umugabo utunze agatubutse, kuko ni umugabo w'imbuga zizi, ni umugabo muri Burkina Faso arazwi cyane, urumva yuko n'ubundi ari umugabo ukomeye ufite agatubutse. Uyu mugabo yagiye akora n'ibindi bikorwa bitandukanye, inyubako nyinshi ziri muri Burkina Faso zihagaze neza, zihagaze bwuma. Uyu mugabo niwe wagiye ahabwa amasoko yo kuzubaka, yagiye anakora ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere Burkina Faso ndetse n'ibindi bitandukanye uyu mugabo yabikoze. So rero uyu mugabo reka duhite twinjira ku buryo ki yaba yarahuye na Vestine. Ni inkuru turi buze guhera rwose uko byose byatangiye. Uyu mugabo wundi ufite imyaka 42 y'amavuko yari asanzwe atuye muri Burkina Faso, gusa ariko agakunda kuza muri bino bihugu byo muri East Africa, gusa ariko yazaga bitewe n'uyu muryango akorera ari wo IPA, anawubereye manager. So rero uyu muryango ukunze n'ubundi kujya mu byaro, kujya mu bihugu byo muri Kenya, za Uganda no muri Congo ahari kubera intambara. Muri make uyu mugabo aba ahari kuko uyu muryango n'ubundi ni umuryango uharanira inyungu z'abatishoboye, inyungu z'abafite ibibazo n'ibindi bitandukanye. Mu kuza rero muri ibyo bihugu nibwo yamenye itsinda rya Vestine ndetse na Dorcas. Mu kurimenya rero urumva yari ikunze, gusa ariko akundamo umukobwa umwe gusa ari we Vestine. Mu kumukunda rero uyu mugabo yaje kugirirwa ubuntu aza mu gihugu cy'u Rwanda. Mu kuza mu Rwanda rero yakoze igishoboka, ni naho rero buriya wa mugani uhita utangira kwifashishwa ngo ahashyizwe ifaranga, cyangwa se aho ifaranga rikubise haruruha cyane, hakamera nk'umuneke. So rero uyu mugabo mu kuza nibwo yashatse uko yigereza iri tsinda ry'aba bakobwa, gusa ariko buri icyo washyize amafaranga cyose kirakunda. Nibwo rero byamuhiriye abasha guhura na manager w'aba bakobwa ari we Murindahabi Irene. Barahuye rwose, niwe rero wabaye ikiraro gihuza uyu mugabo ari we Idrissa Odiliago ndetse na Vestine. So rero ahangaha nanjye nese nibaza ni ubundi niba barahuye muri ubwo buryo, niba uyu mugabo yari yarakunze Vestine, kuko Vestine yaramuterese ahita amwemerera ako kanya, dore ko rwose atari n'ibintu bitwaye imyaka 2. Ubundi byagenze gute? Niyo mpamvu rero nkubwira ni ubundi nyine aho ifaranga rikubise haroroha, ntawanga umukire ahubwo aramukundwa kaza. Uyu mugabo rero yaje n'ubundi nk'umuterankunga utera inkunga iri tsinda rya Vestine na Dorcas. Miliyoni zibashorwamo, amavideo y'indirimbo arayabakorera rwose, ibintu birakomera cyane, arabiyegereza. Rero mu gusaba urukundo Vestine urumva nago yari kumwangira nk'umuntu ubafasha, nk'umuntu ubaba hafi, ni ibintu bitari gushoboka. Niyo mpamvu rero byaboroheye cyane guhuza. So rero ubukwe bwo nabwo buri hafi cyane, gusa ariko icyo nakubwira nuko mu by'ukuri ifaranga ryo uyu mugabo arayujuje, si ikibuze iwe mu rugo. Gusa ariko uyu mugabo w'imyaka 42 ntabwo yigeze ahurira na Vestine wenda ngo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se bahurire ahandi hantu. Gusa ariko kuko Vestine ari icyamamare, nibyo byonyine byatumye uyu mugabo amwiyumvamo, dore ko amakuru avuga yuko uyu mugabo yaba yaramenyanye na Vestine bitewe no kuba uyu mugabo we yari yarishizeho
bills zose cyangwa se fagitire zose abo bakobwa bazajya bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi nk'umuntu wiyemeje kubafasha kugira ngo umwuga wabo barimo wo kuririmba ubashe kuraninga neza, ubashe kugenda neza akantu ku kandi. So rero umugabo niwe utsindiye Vestine. Gusa ariko ibyo nkuru y'uburyo bahuye ugomba kuyizira nka 50% kuko nta makuru tuba twagiye dukusanya twayakuye ahantu hatandukanye, tukavuga tuti tugomba natwe kuyagukusanyiriza neza tukayateranya ubundi tuyakugezeho. Gusa ariko uyu mugabo mu by'ukuri icyo wamenya ni uko ari we warongoye Vestine. Ubukwe rero bwo buteganyijwe mu minsi iri imbere. Ariko se ubundi mbere na mbere amakuru yavugaga yuko Vestine yaba atwite, wowe wayakiriye gute? Igihari ni uko Vestine byashoboka yuko yaba yari atwite, dore ko n'ubundi uyu mugabo bari bakundanye igihe kingana n'umwaka n'andi mezi makeya. Byashoboka yuko rero n'ubundi Vestine yaba yaratewe inda bitewe rero na kariyeri yiwe aho uko imeze cyangwa se aho igeze, bikaba ngombwa yuko Vestine mu by'ukuri nta kindi akora usibye gusa ko agomba gushyingiranwa n'uyu mugabo kugira ngo atazigira abyarira iwabo, dore ko n'idini ryiwe ritabimwemerera ko yaba yabyarira iwabo. So rero uyu mugabo igihe ari nuko Vestine rwose byashoboka yuko adafite igihe kirekire cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo nawe azerekeza muri Burkina Faso akajya kuba iwabo umugabo, kuko burya nta mugabo ufite amafaranga uba mu gihugu cy'umukobwa, bibaho gake cyane. So rero nk'abanyaburkina Faso ugendeye ku mico yabo biba ari amahano. Urumva rero yuko amahirwe menshi Vestine azerekeza hariya i Burkina Faso. Ahangaha rero uhita wibaza uti se ubungubu kariyeri ye ndetse na murumuna we sigiye kwangirika, dore ko ari naryo tsinda ryonyine ryari risigaye mu Rwanda ryaririmbanaga, n'iryo tsinda ryari risigaye mu Rwanda ryaririmbanaga n'andi matsinda atandukanye agiye atandukana, biturutse ahanini no kuba bamwe barafashe umwanzuro wo kubaka imiryango. Ibyo ngibyo rero byo gushakwa cyangwa se gushaka bigatuma kariyeri zabo zipfa, itsinda ryabo rikaba rirangiye gutyo, buri umwe rero agatangira kuririmba ukwe. Ngayo nguko rero komeza bane natwe no mu zindi nkuru zitandukanye nk'ubitse kuko bana natwe byoroshye kuko nukureba handitse subscribe nk'uko bisanzwe. Amazina yanjye ni Mr. So gukomeza kwandika kuri subscribe kugira ngo n'izindi nkuru z'ubwino ujye uzibonera ku gihe, gatanu kuri kagenzi ikako. Ngayo nguko igitekerezo cyawe cyo rwose ni ingenzi, si ngombwa ngo nkomeze mbikwibutse.